Zoram Mipui ao o ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule pu editor Mipui ao o hi lovul zel ro se ngai thla ka nuam thei khom mai tun lok sabha election a hian MNF candidate puke vena ka vote thei lo chan point panhi a oma pakhan na dod ringotin puri cha ta ZPM candidate chu remchang lo le atel ve mi lo na mam ko a eru khes remna to na teltir ve tral tum tu Tuesday 9 merile David Silo inti te wangin puke vena ka vote thailo panina puzoram thanga achi minister lai khan mizo mipui te ron lova Kolkata a Mizoram House mizo ten kan nei chun a thalwang ringot po hian an MP candidate hi vote du lo tla kani Chief Minister Hlui Puzoram thanga ro rel dan Mizoram House Kolkata mi ati ral dan hi chu ka mu dan chuan mang ro rel ang ka ti khom mai an huat ber le aner ber ZPM official candidate puri chi a hi ka vote ngei zo kang ho u Kolkata Mizoram House ti ral du lo en tir nan kan vote hlutak mang hian MNF candidate hi I vote lo ngam te angu puri cha ta hi I vote tlang dial te angu bai nunipa khonge kan puak vele teang MP kan in thlang tura hian buaina avatam take MNF ho hian anzi an chwale ta mana an ti thin kha an la sim lowa an sarkar theina turani phot chuan engma poisak an nei lo ti alo lang le ta ni hi MP tura an vor chwa puke vanal ve na hi abadu am take block ruai tu unit ruai tu te po hi ala chu vek duin karing ram mangai wanga ding ani lo ti hi Zoram Mipui beng nei chuan lo hre vek angu MNF ho hian khwar khurum mong nei lowa min hruai lu antum ti isiangu pathian le kanram tan ti tu te hi ram mel malian ber an ni ti hi I hre te angu din dinipa city pu editor kalo aw vele lok teang kumsom thum paruk liam ta ka ngai to let wangwang hian central sarkar atanga sum Zoramin adon to hi abatam to te renge ma se za somruk vel hi chu abo thlau mai hian karing ve tlat Zoram hian mangai tu dik ram hruai tu alo nei reng hleine hemi hun chunga ram hruai tu tele an vua wang ho kha an hausa thur maya tuna sarkar thara lo pianga ram mangai na tak nen ro an han rel ve a ram mangai tu der ten an han soi sel le ta chuania Zoram Mipui te hi an za lo hle mai in thlan le po lowom se sarkar ma sa phong vuan tu ho kha chu ronin lar to lo hram ro se mizo Mipui tamber hian kan du to lo ram mangai si lo politician in ti ho hi chu lo chol to ro se MP a DVT Zoram Mipui ao o vulzel ro se khonga in keima rilru kalo soi velok kan ma loka MP kan thlantura centrala ne takin BJP an tling nge yanga chuti la ya Mizorama Congress an mel malian ber lo thlan ve hi kan torna tur kan tipun lun mai don nin ka sia by H Zova pu editor ka vei zong hi minlo ti chwa sak le ram la kalom hle ang central waime ten kumpuan ram le namhum hal anti mek boka meitei nun rong takte che du dan hi ami hring zia lo hle thin kan hria tangin manipura kan unaw te torna hi an mai lo hle a sarkar me vin angai sa ni bera chu wangin kan unaw te tranpui nan hian waime hian khotina ve bur khon ve mai hi tha kan ti lo mo le ram le namhum hal nan ti in moldevin kalo puak vele popani e thate pa veizong I han aw pui le tiango dan lawang maya YouTube lama te chapau taka ka thei bere motia
sapatal vak vak ho tele zana nei lowa mi ti mol pho tum rana thu chwa ching tele eiruk ching ho te hi zoram mangai wang ni lovin zoram le mizo kan ni na sem sem dam dam ebil thi thi kan ti thai bo tum keima ka lhok phot chuan tia Christian na nun moi te mausam tu tele rui thei thila sum dong Zoram Mipui min shai hlum mek tu te ho miswal tele swal zel ro se ti niom taka lo tan em tu te hi an vai hian an hne om lu tuk tak zet ta kumsom ni ai tlem lo zela da zel ni hlom se chu Zoram hiram nuama kan siamanga Christian eng iswa mangai na dom tak po hi India rama cheng ring lo mi te zong zong po hian an muvek nge yang midik lo te tran chin tlat zel hi setana pol ni na dik takani mami pa ZPM MP candidate tur hian midangan tamvei nen tonga thiam ti wang maya the chu ani hi a tha ka ti lo khop mai politika chuan mi tha kan mamolo mi chak kan mamo ti ani nga ya a hrim hrimin puri chi a hi sum ti ching pen thuwa alo tel ve nge ni na lang bok nen tun tum chu puke vanal ve na mi chak lama ban ding lam i phar phot mai te angu ka ti ta dewani Mr. Khiang te pu editor Mipui ao o channel kal tlangin ka veizong hi kalo pu pui ve ange pakhat na politics richil ho hi an hne om hle mai a chan chu in khom le zai khom na te lamin kutan beng pe der silo party office a chuan an lam dur dur rang loya an hne om ngot mai pathianin he party a hian thi thlengin rinomin lowom ro ati silo simahun to tak zetani party office bula an van badak lai le ka then thu le ban phara an ke veilam an khai kan lai tak hian chikhona an chang palang ti a hlaum khop mai pani na MNF in Kolkata a Mizoram House an shalta khan karil ru aba khei ta game nei bel a hnekin nei sa po tiral du thinlung nei te hi Zoram shwai zelatan an thazel don emni tin Mizoram House kha zirlai te khwal zinmi tele damlo har san na chi sang sang ten nga na berania shal ani tamai hi Zoram Mipui ten kan ui tak zetani puke ve na po hi MNF thawania tuna anha thome ka hian Zoram ta na thoklawami min than tin chuan thei top ka chuang ati chau mai te kha amak kati Kolkata Mizoram House MNF in an shalai khan shallo turin ado dalim le ado dal lawani chuan Mizoram MP tan chuan ka du lo bur pathumna Mizoram a hian pol khang khang kan nei trawa press release an nei hlom thin kha tuna Kolkata Mizoram House tiral chungchanga hian pol khang khang te hian thu chwa anwa nei lo ve Manipur chungchang le Burma boina chungchanga han ti la thu chwa an nei ngal zel kha ni ya kan Zoram ta na ro hlu tak mai shalani chungchanga engma thu le hla an nei bok si lo hi enge aum zia ni tangai le ngai tu athui du ngot mai pu editor palina aizol khopuya hian mani in le lawa kho sa ain mi in lua tu te hi za som sarivel kan ni mai lo mo enga tinge in lua man hi asan le o in nei tu te tong kama chuan an ti san na chan chu midang point in lua man an san ve thawa lom ti hian ni fo hetiang din hmuna kanom la hian khonge pol thrang thrang tele rorel tu te hi anom anni ho hian ma la se a ina zirin alua man po hi bituk sak mai se aba thadone tin pol thrang thrang ten an theilo ani po in Zoram ko than zong zong te hian ma ni bial ro rel na ate assembly ate agenda nei sela apoi don emni a chan chu diklo taka sumlak lu na hi Zoram ko than ho hian an do angai ka ti tak zet ani by si vanal ruata pu editor Lok Sabha MP than chu nin hi lekin adang ta a khonga in he ka thu hi
min lo puan sak le ram te o MLA election na ZPM vote tu Mipui zongzong khan ZPM candidate hi I vote le thewang INC po hian Christian te himna an ma the takna a an pu te hi Hindu kulmuk vek BJP sarkar na chu sak du ma se Hindu lalrama India siam hi chu an du thu sam ve tho ani yang ti rin tur tin in than hnai to a tu te mo manga party dang candidate ti mol pho tuma beijing le lek phei chu vote lo shim hi a thaber an candidate thama se an politic tactic te nom tak hi an sima tu hnuwa an chin to lo nan le an politics kheldan an hlotlin pui vai chuan politics kheldan thalo chu midang ten en ton tla ka an ngai lo nan an hlo chamanga yani politics thiang hlim du'a MNF hi chu in lo sual khom mai in thandona ZPM in beidan hi chu alutuk zozai to khom mai MLA thandon khan pudua tol thatluka in chua tlangwal usha nga mangin hei tuna nightmare ni mangin ZPM MP candidate chu thubel chian do lovin in beile chiama dot bokin TBC a in beivak boka ram mangai zia hi ani theilo shim inram hnuairil ru kha paito lul ro aza thak thine mai tumapu pu editor David Silo Intile Tuesday night Meriten ZPM MP candidate Purichia Anlipseang hian Anside MNF candidate Puke ve na hi ahun kalto thil pani lek mangin hankeu ve chin teang pakhat na puke ve na hi MZP hruai tu hlui president te po ni to ania ma na tanga tun thlenga MZP hruai tu te sumhai lu dan chu kan hria thi Mizoram avai na thokle sumdonga lo lut mystery contractor supplier dorkai le adangte tanga dan lova donation khona sumjong thri nan nia he system chunga hian puke ve na hi president le hruai tu te zinga hun rei tak lo ni to ania afi hlimangem hei hi diglo taka sumsiam na corruption ani loem ni puke ve na hi corruption a afi hlimin kan ngai theyangem panhi na puke ve na hi zirlai hruai tu tanga politics a zuang lu tania chuwang chuan party headquarters le thalai front lama po nina poi mo tak chel nga lani MNF star campaigner te zinga mi ni thina ni chuwangin ama in soidanin MNF sarkar ma sa te khan sarkarin in mundu saktakin alo pe ani mela ma se chung du sakna te chu zor suma chantirin atiral tamai mai ni kha mitam takin in mun loram kan nei lo laya sarkara athil ti theina wanga nei thei khalle mai ching hi kan ayo turin kan ringam me wangmo keichu karingam lo ni mai te se areng thuwa kan vote ve phak lo na Rajya Sabha member ani sa renga Lok Sabha a efi hovin an candidate le hi chu structure liana in ngai te an lo len tok lo zia lantir na mai ani e Mizoram sarkar ne na thok dun the ZPM candidate puri chi ange hi ani tuna MP ta na kan mamo chu lia ipa ole angai nom mi thin hle mai thu ron thon zel turin clear tu te kanin nge na chuti role ro chuan kan horop te uluk le zwal turin kan han in ngen mol ani e hun man nuam le ve kule